Tskandy resaka hoe nanino mahatonga olona anankiray tafiboaka amin'ny fiainana? Nanino mahatonga olona anankiray zany eto amin'ny dunia izy tafiboaka? Zavatra zay ataony jiaby vitany jiaby. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما قلنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيق ولا اعتصام ولا توكل إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله كما أمرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة الضلال وكل ضلالة في النار. أما بعد، اليوم وسيسكن الله سبحانه وتعالى tskandy resaka hoe nanino mahatonga olona anankiray tafiboaka amin'ny fiainana? Nanino mahatonga olona anankiray zany eto amin'ny dunia izy tafiboaka? Zavatra zay ataony jiaby vitany jiaby. Ino anton'izao? Zavatra anankiray nambaran'ireo ulama hoe satria izy mahay hoe yurattibu awlawiyat, eny zany mandandralanda mametsika programme iny zavatra priorité amin'ny fiainananakahy, iny zavatra manandanda amin'ny fiainananakahy. Fa ohatra olona anankiray tsy ninandamina programme nazy, vilana io mivadivadiky foana izy, tsisy fahavitany. Fotoana tsika eto ambony tany malaky, mandeha malaky. Misy lay anao mahatsapa hoe fotoana zay nandalo, kanefa za mbola misy zavatra maro tsy vitako. C'est logique satria anao tsy nenandandralanda nandamina programmenao. Fa ohatra ny henao nandamina programmenao karakory ataoko niny mandamina izy, iny zavatra zay tokony ataoko aloha, vilany fa hitanao mevina aminao zavatra jiaby, zavatra zay ataonao tafiboaka foana. Tsika na niaraka amin'ny manam-pahaizana anankiray zay hoe manambaratsika manomentsika expérience anankiray zay ntsona amin'ny anarany Stephen Covey. Izy milaza hoe zavatra efatra zay tokony alamitsika programmetsika amin'ny zavatra ananki-efatra. Vanalohana aminazy io nambarany hoe muhim wa anjil. Misy zavatra anankiray zany hoe manandanda ary boko meka aminao. Ohatra ny henao nandamy misy zavatra anankiray ty zany manandanda izy ty amin'ny fiainanakahy, muhim manandanda izy ty. Boko nino? Anjil dikan'izay izy ty zany meika. Ohatra zavatra io nataonao amin'ny fotoana tokony anaovana izy, vilany fa anao tafiboaka. Ohatra amin'ny zavatra zay mba ahafahantsika zany mahazo zany exemple amin'ny vanalohan'izay hoe zavatra meika, anao mety misy asa zay nde ataonao. Fa ohatra asa iny henao tsara fa asa ty tsy maintsy tokony vitako niany ty, niezanao natao izy niany ty. Zavatra io meika aminao, boko manandanda aminao fahavitany asa. Dikan'izay zavatra anankiray. Ohatra faharoa hoe anao mety ande passe examen rapide. Dikan'izay zavatra tena meika aminao amin'ny fotoana teninantsika zao, anao mila manao révision. Zavatra jiaby tsiny ka mbilantsiny. Ataovy révision-nao, enao leçon-nao amin'ny fotoana iny
tonga de hitanao hoe zavatra important na fiainantsika kely amin'ny donia eto fa zavatra manandanda amin'ny fiainanao zany hoe vita zavatra io zany nambahany hoe vanaloeny zavatra anankiray zany hoe manandanda amin'ny fiainantsika ay boko zany maika amitsika dikan'izany ohatra anao manana rendez-vous amin'ny docteur soit sandra hoe za manana rendez-vous amin'ny docteur 7 heures dikan'izay 7 heures anao fa mila mandamina programme anao 6h30 za mila mandeha docteur raha jiaby tsenka ambelako afara fa ty tsenka alefako aloha zay zany nambaha manampaizina atsika karaha zay koa tsika ndraiky ray aman-drenitsika atsika mila hoe ray aman-drenitsika misy raha tavandrainy zao misy raha ilainy zao izy tsinko no alefako aloha جيفانو example عن بمنا صلى الله عليه وسلم بمنا نشكى صلى الله عليه وسلم نبا عند الصحابة إزم بيتا كميا كمني إزم ريسا كميا كمني إزم تيك ميا كمني فكفتونغا وقت الصلاة إسكفنا إن أذان منديا أمبيلا زابتا جاب زكا ولتيهتن زكا ولتنامنتو tonga dezy mamonjy soala dikan'izay jevintsika mpaminao sallallahu alayhi wa sallam pensatsika misy zavatra anankiray zany hoe manandanda amin'ny fiainantsika ay boko maika dikan'izany koa fa tonga wakty soala zany mpaminany zavatra jiaby ambelany dikan'izay zavatra anankiray zany tsy afaka aniny ambelatsika wakty soala zao miditsy ambelako tsindriky hasa ty fa ty tsisy fa zany de lomesa eky zany de kosoaly za boko nino satria maika fotoanany azy io kely za boko mipody manao zavatra zay nino ataoko zany zay nambany ulama amizay dikan'izay zavatra anankiray zay vantsika amin'ny teme muhim wal ajil dikan'izay io zavatra anankiray zay hoe tsy maintsy mila ataonao amin'ny fotoana io olo jiaby tafiboaka vantsika io niny andamina zany programme reo zay dikan'izay fotoana zay tokony amona zaka anao tokony miezaka moka zaka amle fotoana faharoa muhim walakin laysa ajil zavatra anankiray zany ino izy zany muhim manana importance nazy manandanda nino manandanda aminao fa nefa ndraiky izy nino tsy meky zavatra anankiray izy manandanda amin'ny fiainanao fa izy ndraiky tsy meky dikan'izay io nambahandreo mbo afaka miamby ohatra amizay anao mety possible zany mila mpitombo CV nao mba ahafanao mahazo asa anao mila mpitombo CV nao mba manino ahafanao zay miakitra gradinao maasa moa zavatra io tsy maintsy urgence tsy maintsy niany afaka miamby zavatra dikan'izay zavatra anankiray manandanda aminao zavatra zay fa izy mety tsy niany tsy amaray fa izy lefa tonga fotoana marina mba ulama izy tsy zavatra tokony angalatsika anao zany hoe tsara angalanao anao hoe zavatra ty ilaiko fa fotoana karaha zay fa le tonga le fotoana fa mariny io no mivolina amizay izy ty zao fa lasa amin'ny premier position ino muhim sady anji dikan'izay zavatra anankiray important sady maika amin'ny fiainanaka io nambara manampaizina atsika ohatra fa mangina olo mba ahafahantsika mahazo izy anao zao mety misy olo teraka dikan'izany olo teraky ma tsy maintsy mila vanginao niany sa zy afaka vanginao mare dikan'izay zavatra anankiray ataovitsiniky les important amin'ny fiainanao ataovitsiniky zavatra manandanda amin'ny fiainanao zay nao vao miditsika amin'ny faharoa dikan'izay alamino zany hoe zavatra ty fa mangina namany io mety ataoko atamy sabotsy ny mbola afaka soit amin'ny taratasy fa za misabotsy mamangy izy na iny afatsy hoe zany misy fotoana za malalaka za mandeha mamangy namako iny zany io zany afahanao tafiboaka amin'ino amin'ny fiainana mba manampaizina atsika vanaloany namba atsika hoe zavatra anankiray manandanda sady maika izy tsy maintsy ataonao amin'ny fotoana iny faharoa zavatra anankiray zany izy manandanda fa izy tsy maika amin'ny fotoananao dikan'izay soato izy iny mba afanle tonga le fotoana mariny zany lasa mipetsaka an'iny hoe manandanda izy sady maika izy amin'ny fiainatsika zany ino ny fahatelo nambany ulamantsika iny ny fahatelo ajil walakin laysa muhim zavatra iny zany maika aminao fa zavatra ndraiky tsy muhim tsy manandanda aminao zavatra iny maika fa izy iny ino tsy manandanda aminao zavatra zay dikan'izay kaza atao zany zavatra io anambatanao programmenao ohatra misy match zao mandeha match maika tianao match zay fa izy moa ve important be aminao moa ve manova fiainanao zavatra iny tsisy ata zavatra miova amin'ny fiainanao ohatra anao na te match anao zao mety andiboaka ndraiky namana ndraiky niny tsika nitsangatsanga de miboro moa ve
tsy ho fandehananao mandeha mitsangatsanga andeha mbilanao zavatra anankiray important amin'ny fiainanao mandeha raha jiaby tsy vitanao programme. Moa ve tsy fandehanao miaraka aminao iny zany misy lesoko aminao. Kenambahana ulama zany hoe aleo zavatra iny ambilao tsindiky. Ataovy zavatra nino important aminao, ataovy zavatra karazay animbatanao programme tsy havitanao zany zavatra tena important fe. Maro amintsika manao karaha. Fotoana zay tokony anaovana asanazy izy milomay mandeha mijely boly. Nefa zavanao iny fiantseka amin'ny boly iny fiainanazy tsisy. Fotoana zay tokony anaovana asanazy na ndraiky nino izy somary mandeha milomay izy mandeha nino mandeha mibalady mandeha mitsangatsanga ndraiky mandeha plage. Nefa zavatra iny tsisy nino fiovany fiainanazy. Io le vantsika fahatelo hoe zavatra anankiray zany izy maika aminao fa izy tsy manandanda amin'ny fiainanao. Ay ny fahatelo, ay ny fahaefatra farany zany hoe nambana ulama antsika manao hoe la ajil wala muhim. Izy zany tsy maika boko tsy important fiainanao. Iny zavatra io. Zavatra anankiray tsy maika boko tsy important fiainanao. Anisan'izay fandanianao fotoana amin'ny Facebook. Anao mipetraka mikidikidiky telefony mandanao mijery commentaire mijery mampiakatra ndraiky ny zavatra iny tsy atao mpamikanao. Boko zavatra iny ino tsy important amin'ny fiainanao. Tsy manandanda amin'ny fiainanao. Ke zavatra iny ambilao amin'ny fotoana anao fa tsisy zavatra atao io vampidera. Firy olo zay miasa izy amin'ny bureau izy mandany fotoana mijery Facebook. Izy amin'ny bureau izy mandany fotoana mijery film. Asanazy ata tsy vitany io. Noho tsy fahaizantsika mandandralanda zavatra efatry io nambarantsika zay mahatonga atsika tsy tafiboaka amin'ny zavatra zay. Iny ambilao amin'ny fotoana hoe zay hitanao zany mahalibranao tsara zany zay nao vomidika amin'ny zavatra zay. Deka zay fitintsika zavatra efatra io vanalohana hoe zavatra anankiray manandandra sy maika amin'ny fiainanao io ezao atao malaky. Anao zany miezao anao baka anao mela masijidiny any anao mangala taratasy hoe ino ma zavatra zay maika amin'ny fiainana kana programme zay mila ataoko amin'ny semaine ty boko zo manandandra aminakay iapitaloha tsiniky. Faharoa anao amizay mametsika koa hoe ino zavatra anankiray zay manandandra fa izy tsy maika aminaka. Soato tsendriky hoe zao atao tsiniky zay ty za boko mandeha manao zavatra. Fahatelo iny zavatra hoe maika aminaka fa izy tsy manandanda ndraiky. Dikan'izay fikavijevana mahatsy ndraiky niny. Kaza atao zany animbatanao le vanalohany. Ay ny farana mba antsika zavatra anankiray tsy maika sady tsy manandanda io ambilany fotoanao tsisy raha ataotrako dimanche anao zay nao vao midika amin'ny zavatra zay. Fa raha ohatra ny antsika nandamina io. Hitantsika io fa fiainanatsika mandeha amin'ny donia ty fa anao misy zavatra be vitanao. Amaranantsika hotoba vanalohany exemple manampaizina anankiray mpampianatra io. Le izy nandeha nampianatra izy nitonga sakabe ndraiky kopy. Gaga hoe mpianatra jiaby ino manandresiny olo ty. Izy navy izy nijiky nalainy kopy nalainy vato bolongany vato nabidiny tatiny kopy. Tatiny vera. Nambara moa ve feno ma versa tsy feno nambara tampianatra pianatra io fa feno. Nambara fa feno? Fa feno. Nalainy nampidiriny koa ino? Nampidiriny vato madinidiniky nabidiny atiny vera. Izy nanontany moa ve fa feno sa tsy feno? Pianatra mbola. Io ndraiky fa feno iny. Zay fa dakao fa feno. Fa feno nambany. Nangala fasika izy. Fasika ny dininy mbola tafijiky foana fasika. Nambara fa feno sa mbola tsy feno? Nambara pianatra zay fa mety azy fa feno fa tsy sa koa tafijiky aminazy ao. Izy nangala rano amin'ny vera ny dininy. Izy nanontany feno sa tsy feno izy ao? Nambarandreo feno. Karaha io nambarany tokony ametsahantsika fiainanatsika. Zavatra important pidira aloha fa le sasana abo mandeha ho azy mandeha tsara fiainana. Fa raha ohatra nambara afa madio kozo alevitra ny clerano idina aloha mikopy. Boko koa pidira fasika ohatra tsy vera ny jiaby. Deke zavatra tsy alevy zany vato nambara zavatra manandanda amin'ny fiainanatsika. Miala amizay nambara le vato kelikely. Miala amizay fasika zay voa. Fa raha ohatra zao na famadinao zavatra tsy dika nandanianao fotoanao. Antseky ny dininao aloha zay nao vonanidy fasy zay zavanao fa tsisy ata zavatra vitanao. Karaha zay fiainanatsika no andaminatsika fiainanatsika zany afahantsika tafiboaka zavatra zay tena manandanda ailaina meka io izao atao aloha
fahitanao tanaminy kely amin'ny dunia eto, fahitanao vitanao zavatra zay plus important. Waqtu salat ataonao salat zay. Aqulu qawli hadha واستغفره هو الغفور الرحيم. لله رب العالمين ولا عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد تمسك الله سبحانه وتعالى ما بينتسك القرآن لزابة منندان الفصل إنما لزابة منندان zavatra hoe zay tena hoe afatsika midikapahady amin'ny janna zay io alfasolua nambara Allah subhanahu wa ta'ala manmetsika exemple maro anatin'ny Qur'an mba afatsika mahita zay zavatra mahampidika atin'ny janna tokony zako atao aloha. Nambara Allah bal tukthiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Anao zany somay makatia hoe dunia eto nefa akhira zany mandraky zay. Fa le dunia eto andalôvana fo. Fa tsika ndraiky variana amin'ny zavatra tsy important amin'ny dunia eto, tsika manao zavatra nini, fa le zavatra important fennatsika le idirantsika atin'izany namelantsika ndraiky. Allah milaza koa amin'ny aya hafa manao hoe يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نبان الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إنما زابتاوي ما تنغنوا ما فيستا awatano kaina fi sabilillah amlalan Allah subhanahu wa ta'ala amoka sadaka ano sala ano zavatra jamlalan Allah subhanahu wa ta'ala mavisatra kami skola mvudo itanga mzavatra na krema visatra nambara Allah subhanahu wa ta'ala ino antu zavatra nefa rato comparaison zay le dunia le fenneto ambony tany ndraiky le anam akhira zay قليل بن الله قليل زبطة صديقا شامبا فيرن في كليتة كنا من الدنيا دي كده كان زي الله سبحانه وتعالى بنتشيك لي إزاو زبطة important أبيتشاو فينا إن زبطة ما أبيتك زام جنة يوتوكلوا إن زبطة زي تكون كاي كتاب الله يوز عليه فقالوا زي ما تونغ علماء ملازمي فعلالنا important من ديل شافنا فنا عسى kaya ko afano Allah ne fano tsman na falala na mzabtsane tukun tsika mandam na po kaya ko to kuyana cha kaya ko to kwandinino afant din Allah subhanahu wa ta'ala ba fanin afano comprendre mzabtse kaya wote zabatsana chrétien important na to tsika ketika la sabi ya jamaa efatsain tadidu matit zabatsa efatsa zeblan zay alamino amni programme tsika mzabtsa jaba to tsika surtout zan zabatsa zay mampidika mjanna alfas mandelua zavatra zay makaitsika Allah subhanahu wa ta'ala alfas mandelua kaintsika tsy very amin'ny dunia eto atsika miena amin'ny dunia eto fa le atsika miala amin'ny dunia eto hoe atsika bidin Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny janna kaza dino nian yawmul jumu'a mandefa salata ala nabi nambana Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليها بعشرة اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد وأرض الله خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحابة رسول الله أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يا غني أغننا يا رزاق رزقنا يا كريم أكرمنا يا واسع واسع علينا يا نور نور قلوبنا يا نور نور حياتنا يا ودود أسألك وده يا ودود أسألك حبه يا ستار استر علينا يا باسط أبسط رزقنا يا ولي تولنا
يا ولي تولى أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة رحمكم الله.